Aga jingla kai Asian Cup ka bahap aga Group B hapring ka Australia ka baliyo benrung lupa syaka round of 16 Persia ika Uzbekistan ka badon kam mani khai hakan ga jingla kai khnang bakan yo rong sop syaka round of 16 Habas dang jong ka ga jingla kai omdon gino ge bala bat pen khi jar badai hashwa bat kod ka kela step kata ha ka minute ka basau peusan plus iway ka Australia ka yo ban tap ya ka gol ka baningkong hakan ga jingla kai lengba ka penalti balakan jat do Martin Boyle badai lamang rega shigol ka Australia kalatam ha ka kela step dai welanon pada ha ka kela mit ka Uzbekistan ka layo ban sukuriang ka shigol jo ka Australia lengba wa sikbek kata ha ka minute ka bahnyau peupra badai lamang rega shigol la pelong ya baro arteli gi kenhun maknya khai hadu bukot ka jingle kai damar shigol bad lengba ka jingle khai baro arteli gi kenhun kelayo ban rong syaka round 16 naga Group B Agway par kecing lekai jong ke Group B hapring ke Syria, Persia ke India. Bad kane kade kecing lekai ke bedon kambha na ke peta ke Syria, bagan job kenang bagan yorong syaka round of 16. Haba pai syaka kecing lekai ha ke kela step omdon gino ge bala bet pen khi jar. Wala da kila Persiang ka tokan ne ban yo pen khi jar henrai gi klem la bet pen urlong. Badai ha ke kela mit kata ha ke minit ke bah nyau peupra ke Syria ka yo ben tap ya ke gol ke baningkong ha kane kecing lekai lengbau kribin. Badai lemang nagi shigol hadu bukot ka jingle kai ka India ka klemla ban sikuliang haga baga Syria ka job dai wela not badai lemang nagi shigol la penlong ya ka India bakan mat piang ya ka namrem ka balai haga naga tournament naki lai teli ki jingle kai haga baga klemyo ban tap wat tang shigol ro nagi neki lai teli ki jingle kai ki jongka haga naga tournament kat baga Syria pat haga sin ka baningkong kala ban yo rong syaka round 16 jongka jingle kai Asian Cup Hadin magadon hakli du hakami ya keng point jong ka kerdan ka balai